Meštani Šilova, kao i svake godine, po Badnjak su krenuli oko podneva. Sunčan i prijatan dan omogućio je da se u šumu uputi veliki broj ljudi. Današnji dan je od velikog značaja za srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer na ovaj dan obeležavamo naš predstojeći praznik Božić, odnosno Badnji dan, gde čuvamo naš srpski nacionalni identitet i verski identitet Srba sa Kosova i Metohije. Pre svega da čestitam svima praznik koji slave danas. Došao sam specijalno iz Nemačke da budem ovde sa društvom, da proslavimo ovu radosti, sreći i veselju. Kao po običaju, posekli smo Badnjak, malo druženje, posle u crkvi. Uz dobro raspoloženje i druženje, badnjaci su posečeni i doneseni u selo gde je okupljanje nastavljeno uz igru i pesmu. Posle dugi niz godina nastavljamo ovu tradiciju, a to je igranka nakon seče badnjaka. Znači posećemo badnjak u šumi, nakon toga se ovdje okupimo svi u selu na igranku, a nakon toga idemo na osvešćenje badnjaka u crkvi. Ovo već tradicionalno radimo jedno 7-8 godina sigurno i potrudit ćemo se da očuvamo ovu tradiciju i da se uvek u zdravlju, sreći i veselju okupljamo ovde. Srećan svima Badnji dan! U porti hrama Svetog apostola Marka održano je tradicionalno osveštanje badnjaka uz molitvu i blagoslov. Ovo je dan koji nas podsjeća na značaj porodice i tradicije, te u skladu s tim i trpeza je na Badnje veče, iako posna uvek bogata, simbolizujući iščekivanje radosnog praznika rođenja Hristovog.